Stari Egipat. Stari Egipat je nastao u dolini rijeke Nil. U 4. milenijumu prije nove ere zbog potrebe za izgradnju mreže kanala dolazi do stvaranja većih zajednica noma. Na čelu noma bio je nomarh. Nome su se vremenom ujedinjavale, te je tako nastao Gornji i Donji Egipat. Oko 3100. godine prije nove ere vladar Gornjeg Egipta Menes osvojio je Donji Egipat i stvorio jedinstvenu egipatsku državu. Kao i u ostalim državama starog vijeka, egipatsko društvo je bilo robovlasničko. Na čelu države nalazio se faraon. On je imao status božanstva, a državom je vladao i upravljao uz pomoć vezira, činovnika i vojske. Najbrojniji sloj društva su bili slobodni ljudi, zanatlije, trgovci i zemljoradnici. U najtežem položaju bili su robovi koji nisu posjedovali imovinu, a niti ličnu slobodu. Više milenijumska istorija Egipta se dijeli na Staro carstvo, Srednje carstvo, Novo carstvo i Pozni Egipat. Najpoznatiji faraoni Novog carstva bili su Tutmes III, Ramzes II i Tutankamon.